Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo novio mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo novio. Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo novio. Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo novio. Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo novio. Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 Mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio. Mi gblena satana ba awo vlo 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 Mi gblena bosanu ba awo vlo novio.
migrena satana ba aoblo. Ďɔkta Jojo nyanyanya, dela je sureke. Ďɔkta Jojo nyanyanya. Aďatɔ Jojo nyanyanya, dela je sureke. Ďɔkta Jojo nyanyanya. Aho migrena bosanu ba aoblo nɔvio. Migrena satana ba aoblo. Novio migrena bosanu ba aoblo nɔvio. Migrena satana ba aoblo. Are we on air? Yo, miawezo ve SRØ EÚEGBE, efia. Yo, how is on? Yo, aspe, miawe ve dɔwɔƒe. Yo. Yo, Dr Dogbey. Davi, Achufi, and Dr Dogbey. Hey, the Davi coffee, right? You are all welcome. Dr. Onyo, you are welcome. Yo, aspe. From long journey and short journeys. It's a new chapter for us today. Are we going to continue the same thing? Yes, please. The same thing. Okay. Yes. We invite everybody who watches our show to join us to continue learn over. We continue with our alphabets and consonants, putting them together to form words, single words. This is what we are going to do, and we started a few weeks back. So we're only going to continue this. We invite everybody to come over. Let us learn over. So you all join us here. And also, we thank our teachers from the high institution, University of Education, University College of Education, Ghana, who are here to help us impart this knowledge in those who are interested in our language ever. Thank you, Dr. Dogbey, and the teaching group. Dr. Wonyo, steer the wheel and let's continue. And also to thank our women, ladies, because we have our Mother's Day coming tomorrow. And everybody is trying to prepare delicious meals towards the day. That's why our teacher Enyo is not here. Okay. And our your grandma Auntie Mary is not here. Yeah. So let's continue and invite everybody, like and share our program. Subscribe, please. Let's continue. Yo, akpe. Ke fiamido ndi ndo wole kple fiene siana TV kpolo kple selo kata. Mida akpe be meshame egagede miado mafia hena miapo nsosro. Kenele toji mianko sama siana TV ya. Mivaba miasron kude miape EÚEGBE hena edudu de ngo. Ta oyo amade besiana kwege yiye ya. Na miale kude EÚEGBE sosro. Akpe. Ke nkonyenye achufi. Daniela.
akpea fonkoenye apeno kafui afin amia we mi agbonoge na nsoso akpe. Thank you. Yo, Dr. ke consider That's good. Continue. Yo, akpe ke consider ve ke va ya mitipo mi lankude mi shonkude mi akwe ŋɔŋlɔdzesi emi ga iji lankude mama alo hatsotso imeke mi atengu akpɔ wole mi gati kpɔ ekɔ ɖewo kɔ etu enya ɖewo ɖoe ke gba le miaƒe nusɔsrɔ̃ ma miagayi edzi le ŋku ɖe enya vovovo gbeɖiɖi vovovowo kɔkɔ ƒoƒu akɔ tu enya vovovowo ɖo ta yenye nyi ke miasrɔ̃ le egba ƒe nusɔsrɔ̃ me. Akpe Dr. W kuna akpe ɖe mia kple miaƒe slide. Yo, akpe na mi. Ke mia abia bena mia ato nuyawo miewɔ va yi me. Kepie alebe hafi ne mia ayi dzia miabia miaƒe nusrɔ̃lawo kple nyaselawo be nuya yi wosrɔ̃ va yi ɖe leke wokpɔe alebe mia awɔ kɔkplɔ yi ɖe ma ɖe ne nawa. Yo, akpe ke nyitsɔ ke va yi alo kɔsida eve si ke va yi mi srɔ̃ ŋku ɖe enyawo tutuɖo alo nya tutuɖo ŋuti. Ta mi be nya tutuɖoa enya le ke mi kɔna gbeɖiɖiwo ƒona ƒu. Ne mi ku gbeɖiɖi eve alo tɔ̃ ƒoƒua mi kpɔna nane ƒe ŋkɔ vɔ do ŋgɔ ne ŋɔŋlɔdzesiwo ƒoƒoƒua mi srɔ̃ ŋku ɖe ŋɔŋlɔdzesiwo ŋkɔ le ƒegba me. Emi de dzesi be ŋɔŋlɔdzesi wɔme blatɔ̃ ye ele miasi le ƒegba me. Ke le nya tutuɖo goma mi kpɔ be ne mi nya tum ɖoa mi kɔna enyawo kɔnɔ nyawo kpem ŋɔŋlɔdzesiwo ɖeka eve etɔ̃ hafi mi kpɔna nane ƒe ŋkɔ. Ne mi koe ƒoƒu vɔ hã kokokoa mi kpɔna nane wònyena ŋkɔnya alo enya yi dona go tso ma eɖea ŋkɔ ne nane kokoko. Ta mi kpɔ ɖe ŋua ɖo mi kpɔ nɔnɔmetata ɖewo hã. Emi ga yi dzi mi na miaƒe nusrɔ̃lawo ho nya be eʋegbea ele ale gbegbe be wogblɔna le yevugbe me be enye tonal language enye egbe yi ke ne enyawo yɔ ma zi geɖe akpɔ be enyawo ɖi wo nɔnɔewo. Ta mi zãna gbeɖɔɖɔ kɔ dea vovototo enyawo dome le nusɔsrɔ̃ yi ke mi wɔ va ya mi kpɔ ɖewo ta mi le ŋku ɖe gbeɖɔɖɔ wɔme tɔ̃ vevi aɖe ŋu be ye mi zãna kɔ dea vovototo le enyawo dome. Gbãtɔa mi kpɔ ɖe eƒe atsia ewɔ abe ɖo bɔbɔ ene. Emi mi ɖe eme hã be enye gbɔbɔbɔ dzesi. Ke vevelia yi ke mi ga le ŋku ɖo nyitsɔ ma ya eƒe gba ewɔ abe eyi ale alo eyi dziƒo ene. Ye mi yɔna ya be gbɔkɔkɔ dzesi. Ta ne kpɔ gbɔbɔbɔ dzesia eyi ɖe emia me gake gbɔkɔkɔ dzesia eyi ɖe ɖusi me. Ta ɖeka yi ale yi ke nye fia be gbabɔbɔ ɖeka yi ɖe yame aleke. Ke etɔ̃lia nu ke mi ga le ŋku ɖo enye ŋɔtimegbe dzesi ewɔ abe dashi ene vɔ egɔdɔ̃ vie abe efli gɔdɔgɔdɔ̃ ɖe wònye le mi zãna le enyawo tame zi geɖea ne mi ya yɔ ma eɖina ɖe ŋɔtime. Ta enye nyiwo ke mi srɔ̃ nyitsɔ ma mi le ŋku ɖe ŋu hã mi kpɔ enya ɖewo mi kpɔ nɔnɔmetata ɖewo hã. Ta ne miaƒe nusrɔ̃lawo le to dzia ye biabia ɖewo wole wo sia woate ŋu ana miati kpɔ aɖo ŋu na wo. Ye ne tsɔkpui aɖe hã le wo si woana mia woate ana mi faa le miaƒe dzeɖoƒea hena miawo hã miaƒe nusɔsrɔ̃ tutu ɖe edzi. Hafi ayi ɖe gba ƒe nusɔsrɔ̃ dzia kɔsida eve ya va yi hã mi srɔ̃ ŋku ɖe
ŋɔŋlɔdzesia gãtɔwo kple suetɔwo ŋuti ye mi ɖe eme hã be gãtɔa eƒe ŋɔŋlɔdzesi suetɔ nenema ke koe ke vovototo vi aɖewo le wo dome zi geɖe mi ŋlɔna gãtɔwo wo lolona suetɔwo hã wo lolona ye ɖewo ŋɔŋlɔa atsã vivivi aɖewo hã va ge ɖe suetɔ me nenema. Akpe. Thank you. All she's saying here is a few weeks ago, we studied the alphabets and the vowels and some punctuation marks. Like, because the language deal with tone, it's a tonal language. It's a language that goes with tones. Either the word that you are going to make or the sound that you are trying to make is toned down or it has toned up. If it's a high tone, there is a mark showing that this is supposed to go high. And if it's low, there is a mark trying to tell you it should go low. And also we have the third sign, that was like the nursery sign. That is telling you that particular sound need to sound from the nostrils. You have to say it sounding like from the nose. And they learned that, or she taught all those things, and then we learned to put together alphabets, the uppercase, lowercase, and then vowels together to make a sound or a word. And that's what we are going to continue. In case you have anything to add to or to subtract or anything about this lesson, you are welcome to put it in our comment section. We want you to like, subscribe, and share our program. We are here to study our language or learn a word. This is what we want to do here. So everybody around the globe are invited to learn our program, Siana TV. This is our program. So our teacher today, the leading teacher today is Sister Achufi. And the one who is steering behind her is Davi Kafi. So thank you, Dr. Onyo, being the chief driver. Let's go. Or chief pilot. Akpe de onuma de da okatata. Afmia ije micho University of Education, Winneba, Department of Ewe Education, alo EÜEGBE musropa akpe. Ke lepa egba ko musosroma miga ejige acho ŋɔŋlɔdzesi aɖewo akpɔba leke miawɔ atu nyaɖoɖo ahale ŋku ɖe nyawo ƒe nɔnɔmetata ŋu be ne mikpɔ enya miate ŋu aɖo ŋku eƒe aleka miate ŋu aŋlɔe dzi alo ne mikpɔ ŋɔŋlɔ ŋutata ate ŋu ava tame na mi ne miagaŋlɔ be kaba akpe ta miale ŋku ɖe xaxa gbeɖiɖi ɖeka ye migblɔ va yi be gbeɖiɖiwo ke ne miyɔma mikpena fu ŋɔŋlɔdzesiwo mikpena fu le yɔyɔ me ako a kɔ kpe ɖe ŋuti ta ŋɔŋlɔdzesi siwo miale ŋku ɖo enye d g kple ɣ. Ta le fia ƒe nusɔsrɔ̃ma midi tso miaƒe nusrɔ̃lawo si be woanɔ klalo hena ŋɔŋlɔdzesi wɔme atɔ̃ ƒe enyawo tutuɖo sɔsrɔ̃. Ke gbãtɔ yi ke miale ŋku ɖo le miaƒe kpea dzi nye eye ke kpɔm mi le afia d kple a. Ta ne mi kɔ d
D kple a ƒoƒoa enya yi ke ado tso ma míyɔnɛ be da. Da enye enya ŋutɔ. Da. Ta le nua sɔsrɔ̃ nu yiwo ke mísrɔ̃ va ya mílé ŋku ɖe ŋu be gbeɖɔɖɔ yiwo ke mízãna wodena vovototo enya me. Ta ne míkpɔ míaƒe nuŋlɔkpea dzia míkpɔ be koklo aɖe le afi ma, azi aɖewo le ete hafi eƒe ɖusi ma míakpɔ be ehɛ le afi ma. Ame aɖe abia be enya ya mítu ɖo ɖe aleke wòkɔ do ka kple koklozi alo ɖo mígblɔna kokloa wu ge alo nuwo ƒe ɖe hã gake le afia mígblɔna be koklo eɖa zi. Koklo eɖa azi. Ta le ɖa ƒe afia míŋlɔnɛ D kple A gake míkɔna gbe kɔkɔ heya yiyim ɖe ɖusi me ye míkɔna dana ɖe etame. Ye le eyɔyɔ ma míyɔnɛ be da. Vɔ ne míŋlɔm le ŋɔŋlɔ ma be nyatamedzesi nuwo magasugbɔ ɖe etame yi ke woe be manya kpɔ ta mídanɛ ɖe etame o. Gake ne mí be míayɔe kɔa míyɔnɛ be da. Ta ne eyɔa ekpɔ ge be ewɔ abe ɖo yi ɖe dziƒo ene. Ke le hɛ ƒe akpa dzi hã wogblɔna be ehɛa eɖaɖam alo ehɛa eɖa. Ta ekpɔ ge be enya ma ɖeka koe gake go yiwo me ke mízãm la ewɔ abe eto vovo ene. Ta koklo ɖa azi hafi hɛ hã ɖana. Akpe. Vɔ le ɖa ƒe afia hã míagblɔ be le go bubu me hã mígazãnɛ. Ne mízãa gbeɖɔɖɔ enana míkpɔna nu bubu krã dona tso eme. Le kpɔɖeŋu me míaƒe da le ɖayɔyɔ ma edze nyuie mía katã míkpɔ be egba ebɔbɔ. Vɔ le azi kple hɛ ƒe akpa dzia míkpɔ be egba eyi ɖe dziƒo gake da. Ye le ego aɖewo me krã hã mígblɔna be woɖa nane. Míaƒe nuɖuɖuwo katã míɖuna mígblɔna be woɖa nu, woɖa mɔlu, woɖa akple kple bubuawo katã. Ta le go ma ya xɔna egba bɔbɔtɔ. Akpe. Thank you. All she's trying to say here is adding the alphabet D with A as a vowel, as we can see on the screen. The A with the mark for high tone, meaning whatever she wants to say should go in a high tone. So she used the chicken there, the hen, a hen with an egg, and with a knife. In when you want to say the hen lay egg or the hen has laid an egg, you say da. That one has a high pitch. So you say da. That is what she wanted to show us here. With the knife is he. It has nothing doing with the killing of the chicken right here. Not right now. We are not killing right now. So the knife is he, and the hen laying egg is da, laying, da. And we can use the same A as da. That one has come down with a low tone. Da. That means the hair on your head, or a hair on a goat, the hair on a dog.
or a cat. So that is da. All the same d a can be da, meaning cook. Da, cook. Da, d a, cook. You cooking something, da. So in one thing can mean so many things, depending on the tone. Before the one and whatever you want to teach, or whatever you want the person to do, the person will understand it. These marks play a big role in it. So we are dealing with 2-letter word today, which is d, a, d, a, d, a. Dr. Dogbey, Malet Moja. Makuma is quite. All right. Okay. Yeah. So let's continue. Yo akpekaka ke mia yeji mia lenkude mia po ŋɔŋlɔdzesi evelia ŋuti ta evelia yi ke le mia ƒe kpadzi nye le fu ya yɔyɔ ma le mia ƒe nusɔsrɔ̃ ma mi na nusrɔ̃lawo nya be mi zana mia ƒe aɖu dziƒotɔ dana ɖe mia ƒe nuyi anyigba me tɔ dzi ta eyina le afi mi nana eya dona to eme ta mi yɔnɛ be ta mi akɔ gakpe ɖe miaƒe yi ke nye ŋɔŋlɔdzesi evelia miakpɔ be enya ke miate ŋu akpɔ wòado tso eme hã kple woƒe nɔnɔmetata ta ne mi ko akpe ɖe ŋua enya yi ke do ge tso me enye fa enye enya ŋutɔ ta le nɔnɔmetata ma mikpɔ be ede ye ma le afi ma alo dada ɖe de fam le afi ma hafi ɖevia ɖe hã le afi ma nɔ avi fam ta mi gblɔna be mi fa ɖe alo fa ya gɔma ne mi be mialé ŋku ɖe miaƒe gbeɖɔɖɔ ƒe akpa dzi ŋua ne mi fa yɔma ekpɔ be egba bɔbɔ ta mi dana dzesi heya ke yi ɖe emia me ye mi dana ɖe etame nenema ke ne ame aɖe avi fam abe aleke wòdze le nɔnɔmetata me mikpɔ ɖevia avi fam mi gblɔna be ɖevia fa avi yi hã gbɔbɔbɔ nɔa etame nu kawo hã mi gafana le miaƒe aƒewo me ne ame aɖe enya bubu aɖe le esi yi ke ɖi nyia ke gblɔm mi le ame ate ŋu ade ɖe miaƒe dzeɖoƒea na mi ta wɔme evea alo ne mi be miaƒo koko ame aɖewo kokonono vivie na nu vevie ta alo dzogbɔ no be yewoaƒea wokuna tsi ɖe amɔkua dzi afi ta yi hã susu ya keŋkoe nye ma eɖo wofana tsɔ kple alo ɖɔkunu kple nɔviawo katã yi hã susu ma ke ko ɖem mi le ɖe go ta le ŋɔŋlɔ ma mi dana gbɔbɔbɔ ɖe tame gake ne mi yɔ ma mi ʋegba la le gbegbe be ne mi nya yɔ ŋua koa ŋutɔ egakpe ade dzesi alo ese gade dzesi be egba bɔbɔ alo ekɔkɔ ta mi fa ɖe alo ɖevia fa avi ta gbɔbɔbɔ eya nɔ etame eya nɔ aleke le yɔyɔ me gake le ŋɔŋlɔ ma mi danɛ ɖe etame nenema ke ne mi kpɔ gbekɔkɔtɔa mialé ŋku ɖe ŋu akpɔ be wogblɔna be nane fa gbekɔkɔ ye nɔna heya tame ta mi gblɔna bo etsia fa lo tsifafa alo ahafafa kple nuwo katã mi gblɔna be gbekɔkɔ ele tame ne mi yɔe kɔ edzena le miaƒe gbe me va fa bubu hã abe etsifafa mi koe etsi fridge wodi fridge alo nufamɔ me ta efa etsia efa egbekɔkɔ enɔna etame ye le go bubu me hã
le miaƒe nuta miaƒe kpadzi hã mi gakpɔ nɔnɔmetata ɖe amala awu yibɔ me. Ame ɖeka hã gale awu ɣi me. Zi geɖea le evekɔnua mi gblɔna be amadede numua woƒona ŋu na mi. Wonye ŋuƒo dzesi ƒe nɔnɔme aɖe. Ta ne mi kpɔ mia fofo ya le afi ma edo enu yibɔ abe kue dzɔ ɖe edzi alo dzɔgbevɔ aɖe dzɔ ɖe edzi ene. Ta mia fofo bubu ma le gbɔ eda asi ɖe abɔta nɛ abe woakɔ fam nɛ alo eŋu nuxaxa yɔ ƒe dzime ta woakɔ fam nɛ. Mi gblɔna be wofa akɔ na ame aɖe, fa akɔ na ame aɖe, wofa akɔ nɛ. Ta ye nye miaƒe ŋɔŋlɔdzesi evelia kple eƒe nɔnɔmetatawo. Akpe. Okay. We continue with the second alphabet. D. Oh no. We are going to do F and A, which will give us Fa or Fa. 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 And here, the Fa here is telling us Fa, meaning cry, or console, or to mash. So it means so many things. Depend on the sign that comes with the A. So Fa can mean somebody trying to lament on something. Or, yeah, I think that's the best way. Yeah. So we can see two people standing there, one in white and one in black. So the one in white is trying to console the one in black. Well, Fa is trying to Fa for the one in the gentleman in the black. So Fa mean a lot in our language. It can mean you mashing something, Fa, or Fa meaning to cry, to comfort, and a whole lot. So let's hold on with these three for now. Thank you. Akpe. Mia yi ɖe edzi. Ta afi mia yi ɖe etɔ̃lia dzia, mia le ŋku ɖe kple A yi ke axɔ ŋɔtsimegbi alo efli ke mi be gɔdɔ mi dana ɖe gbeɖiɖia miaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo tame ye wòɖina ɖe ŋɔtime. Ta woyɔna nane le ʋegbe me be fa. Enye eda ɖe tɔŋgbi eta le gbadze nɛ gake ɖeko mi dzi be miakɔ ƒe nɔnɔmetata adogo ta yi hã mi yɔnɛ nenema. Afi mia yi dzi hã le miaƒe nusɔsrɔ̃ kɔsiɖa yova yi ma mi le ŋku ɖe gbeɖiɖi aɖe ŋu. Ele abe ene alo nɔvi aɖe ba ya mi yɔnɛ be ya mi dana miaƒe aɖu ɖe nu ya dzi o. Miaƒe nu ya me va ko mi zana. Ile yɔyɔ me hã miaƒe nu ya mekana nɔviawo, mekana wo nɔeawo. Hafi mi yɔnɛ be Ta ne mi ko A kɔ kpe ɖe ŋua, miakpɔ enya ɖe abe fa. Ta le ne mi be miazẽ adegbe bɔbɔ ɖe tama, mi kpɔna enya ɖe abe fa, abe zi geɖea ne ge ɖe eʋe ŋutɔ me agbledede nye na eŋu vevi dɔ vevi aɖe yi ke womebla vi ɖe ŋu o. Ta wozãna enya ya zi geɖe. Wogblɔna be wofa bli alo ayi kple bubuawo, bli, ayi, azi kple nɔviawo te. Ta ne mi ko miaƒe nutata gbãtɔ, mi kpɔ be ame aɖe ma ayi ƒam le afi ma ta wogblɔna be fa, ayi,
fa, ayi, alo fa, bli, Ye le ego velia ma yi ke miakpo gbɔdɔdɔdzesi heyi ke yi ɖe dziƒo alo gbekɔkɔ dzesia. Ya zigede migblɔna be miaƒe atikutsetsemo zigede ne wotsi vɔ hafi miaɖua migblɔna be wofã wode ɖiɖi ge ta woɖina ɖe ŋɔtime. Mizãna heya ke nye atitɔ efutɔ gɔdɔgɔdɔtɔ ma ta eɖina ɖe ŋɔtime. Wogblɔna be aɖiba ƒã efia be ede ɖiɖi ge ne woaɖu. Ƒã ta meɖi hã o hafi megale gbogbo ele vedomisi tɔgbi aɖe ta mikpɔ ge le miaƒe kpea dzi be ƒã aɖiba ma le afi ma na mi. Miaƒe ʋekɔŋuŋua zigedea mizãna dzonu kple tɔwo ta ne mizẽa eɖewo ƒona ɖi ta le eƒe ɖiƒoƒo migadzina be miazẽ ke ta woklɔnɛ. Wogblɔna be woƒã dzonu ta ƒã ta ekɔklɔ ma migblɔna be wo dzonua ƒãm alo ƒã. Nɔnɔmetata etɔ̃lia yi ke mikpɔ afi ma, akpa ɖe ma le afi ma alo nudonu aɖe ma le afi ma yi ke miyɔna le eʋedukɔme be ƒã. Enye elã vivi aɖe mikɔnɛ ƒona detsi vovovowo yi ke wòvivina ale gbegbe ta eƒe nɔnɔmetata ma kpɔm mi le ta eŋu woame etɔ̃ ya katã ƒã iko zãm mi le gake gɔmesese ya ku ɖe wo ŋua eku ɖe nyi ŋutɔ mizãm na ŋuti. Akpe. Okay, thank you, teacher. Dr. Wanyo should be ready after this, then we can have an interlude and then we continue. All she's trying to say here is to use the alphabet that we use in Ewe. It's consonant, right? That we use in Ewe, which is, it looks like F, but not F. The F with tail. That was, doesn't come out that great. So we are adding A plus A to make fa or fa. And with the sign, the nostril sign, mean it has to go low tone from the nose. So fa, with the low tone from the nostrils, meaning to sow or to plant seeds in the soil. So we use this as sowing a seed or planting a seed. And then the same plus A would also sound like fa, which means partially ripe fruits, like the papaya we saw on the thing. It was partially ripe. It's not fully ripe. So it's fun. Sometimes beets, as for people, we love beets. So when the beets are dirty, we clean them, and we use the term fun as well. She showed 2 pieces of fish on a plate, and that was one of the delicious fish in the land, and they are called pan. They have other names for it, like azikbaku or so, but I think we are dealing with pan. So
That's it, right? Yeah. It's very delicious. Yeah. Yeah. Well, I remember when we teach the children, they like one song, Azikakwe Ledechiame. Yeah. Yeah, picky students, they sang those songs those days. So we dealing with fa, the F with the tail, and A gives you fa or fa. That's what we are talking about. Not to delay, if Dr. Onyo is ready, then we can shake ourselves a little bit and then continue. Yo, Akpe Naami, míawoe le dɔ dzi, ta ke míaxɔ gbɔɖemevi aɖe abe ale míenya be Siena convention egbɔna. Ele Texas eƒe yame le Dallas. Ta míaxɔ woƒe boblododovi aɖe ne míase woƒe numegbe ale yi ke wo gbɔna wɔnawo ge. Míegblẽ va yi be ne meŋlɔ ŋkɔ aɖe kɔa ke nedzagba naŋlɔ ŋkɔ elabe ɖovivina ŋutɔ. Ta ke ne míewɔe ne míaƒo xema vie yo ke meɖeku mama Vero ke le gbɔ ena gblɔ eŋuvi aɖe tso eŋu na mía. Oh, okay. Our listeners, you are once again welcome to our show. We're going to give you the eyes on this year's Siena program. And the Siena is coming on from Dallas, Texas. We hope everybody is getting ready. Get your ticket, get your Cowboys hat, shoes, and because we are going to have Cowboys and Cowgirls night on Thursday, 28th of August. And so get ready. Make sure you register. Make sure you put in your reservations and reserve some money to contribute towards the project that we have. Siena has done a lot, and we are going to do a lot this year and next year. So put in the best that you can to help us develop our homeland. That's our greatest concern, and the reason why we as a abroad are coming together with the Siena program. So don't be left out. Everybody, let's do it to make it a success. Dr. Enyo, let's go. Yo, Akpe Mama Vero, ke míase boblododo aɖe ne Siena convention Lotakpekpa 2025 yi ke gbɔna le Dallas. Ta ne meŋlɔ ŋkɔ aɖe kɔa, mí ɖe kuku na aŋlɔ ŋkɔ. Yo, ta ke míegbɔna kpie. Aklito kokama tuodiana go kaome aklasuwe kokama yeina dauma holo akpoke. Dallas Club Bukale Pakpe pour avoir toya me class saga voma kpade ile habo yo denkona be Councils of Ewe Association of North America. Gogo eyime kokbeleji ni choye Davis abaina se de Dɔdzikpɔlawoe jo pokpo gbedi ma be ma fito fina e cho poya me topo wana to ke yo gbana ji yigla zama won na ye eyo nya nyima nya fi tutu ma jago me choe ne ota edokoma lene kokli be ganya nkeke neza gladiade ke yo yoga fun club nya de nu dudu vovovoawo de ko nu vovovo hajijiga dudu kla kachacha kla ma bubu tokeawo pa kla wana ma bo vovovoawe ejedodo ya ji komie no ko kla for Lawrence daga du ha ka popone
leke o gafia nglon ko ne fo am ko vava ha am dong ne ban le bobo da le gbegbe emi ato ko nya be mi afo agbodo ti to www.dallasews.org aji hena nko ngolo he dodo dam ti bubu ho la fi mai ka won to na te wa chia fa kana nya jefa alo mro ko ha wo ko ha to cho ko dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya o ti bokwa jefa alo hotel on to bugo ga chia ka klo to email ji hena dodo susia wo anya me kwa wu jerodo ya nkle for Lawrence da kadu ha fi da fi mo si kwa ka popo ha gere me rekle ba bia ya ba nya te pe onya ba ne nya ngron ko hena vava ko ke jenen ding dudu fama here afi ma de me ba ma kwa rela mi ha fi he nya te pe tutu tue onya ai da dia nya do le ka bia me kwa kama na na mi akata mi nya ba mi ato bi hena nko ngoro ka ba he amina na ma de ton agbona mi fofo ma no mi to e ba nglon ko kaba o enule susu o na nya ko ma dro je fa ya ko a ndindudu fama ke ali no fa e kenya nyi bubu ke gala ma dro je fa ya nha nya never atewa mlo nyi fa ba do jojo we have na ifa ha bala amia to bra o ami va ni mi adu pa ya ma sia na zala chododo ma bo vuvu o me he akpa na mi Yawe mi kona kwagama to bitra moro. Yawe mi kona kwagama to bitra moro. Lelele bitra moro. But thank you. Our colleagues in Dallas. Fokobla is not joking there at all. So you guys come and see what is going to happen in Dallas. Everything is big. We shall be there. Definitely. Okay, let's continue. Yo, akpede doma chuchu pimata ke nefufia konegede mi adoma siana TV ya mi muson kude nyawo tutuɖo le eʋegba manti emile nkude ŋɔŋlɔdzesi ado vai azon mia pe gama ha chechitre de mia onga ke mia tikpo ale nkude mia pe ŋɔŋlɔdzesi eva do hafi mia kpa gake ne nya de la madesia chokpi alo adandodo ada ke amane kweda de mia pe jedopa na mi be mia le nkuden akpe ke ŋɔŋlɔdzesi yin mia ga le nkudo le nsoso peji ya menye g ta mia ko a akọ kpeɖeŋuti ta mi kpɔ be enya yi ka do tso ma enye ga ta le ga yɔyɔ ma mi kpɔ be gbebɔbɔ egbe ya yi ke yim ɖe emia me ye mia da ɖe etame gake le eŋɔŋlɔ ma mi da nɛ ɖe etame vɔ ne mi yɔ ma aleka mi yɔa ega na nya be egbe abɔbɔ alo ayi ɖe dzi ta le miaƒe nɔnɔmetata ma mi kpɔm be miaƒe ega ɖo le afi ma Ghana ga ɖo le afi ma na mi yi ke miezana kɔ ƒlea ŋu mizanɛ le ŋuƒeƒle gome ta mi kpɔ be Ghana ga eɖewo li wonye kpeviga alo gakpoga ye bubu aɖewo evelia hã wonye na agbalẽga abe ema kpɔ mi le afi ma mi CD 5 kple CD 1 ga wole afi ma kple kpevitɔwo na mi ke nɔnɔmetata vevelia mi kpɔ be mi yɔna yi hã be ga alo gakpo le yɔyɔ me hã egba ebɔbɔna ta yi katã enya ɖeka koe gake eŋu vovovowo ƒe ŋkɔ wonye ta woli zã ta nusrɔ̃lawo hã woate ŋu akpe ɖe mia ŋu wɔne ɖewo mi le miaƒe dzeɖoƒea be miakɔ yi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi vɔa le ga heyi ke miakpɔ be egba kɔkɔ mi te ke ɖe eƒe enya ɖeke ŋuti le ʋegba ma ɖe ko gake ne enya ɖe le gbegbɔgblɔ bubu aɖe alo ame aɖe nya enya ɖe yi ke miakpɔ g kple a
ikegbe kɔkɔ anu etama ado dzidzɔ na mi kama na de ɖe miaƒe dzeɖoƒa na mi be míawo hã míate ŋu asrɔ̃ nu tso afi ma. Akpe etɔ̃lia yi ke míalé ŋku ɖoa yenye g kple a yi ke míakpɔ atsikpi le etame alo ŋɔtsimeegbejesia le etame. Zi geɖea ne míko g kple a eɖi ɖe ŋɔtime ne míyɔa medona be a o, ya eyɔyɔa eyina ɖe ŋɔtime na mi, míyɔnɛ be gã ta mígblɔna be ama gã le nɔnɔmetata gbãtɔ ma míkpɔ be ama lé atsi wɔme eve zi geɖea taflatsi ame yiwo ke wokpɔ tɔtɔvi aɖe le woƒe azɔli kple bubuɔ ma wozãna atsia kpena ɖe wo ŋu wozɔna ta ne ame aɖe lé atsi wɔme eve ma ɖe asia mígblɔna be ama gã efia be megahiãna atsi alo kpo wɔme evea ƒe kpekpeɖeŋu hafi wòate ŋu azɔ ta gã ke gã ma ke hã míkɔnɛ kɔ ekɔ kɔa nane ƒe lolome ŋuti. Mígblɔna be nyi sia le gã alo lolo ɖo. Atiglinyi ya ke le afia na mia míkpɔ be nɔnɔmetata ma elolo ye eɖewo kplɔe ɖo ele ɖoɖo aɖe tɔgbi ŋu gake gbãtɔa mígblɔ ge be atiglinyi gã la gã ta eɖɔm na mi lolome alo nɔnɔme yi ke le atiglinyia sia iɖɔm wòle na mi ta yenye míaƒe ŋɔŋlɔdzesi evelia yi ke míalé ŋku ɖo akpe. Mekuku Daa Vero na ge ɖe me na mi. Thank you, Teacher Achufi. All she's trying to teach us here is to put g and a together. G is G, and a together to make a sound. And with the punctuation mark of the nursery, how it will sound. So that's what she's trying to teach us. And when you put the g and a together, sound ga. Ga means metal. And ga all the same means money. Ga still mean coins because they are made out of metal. So ga here with the pictures we are having on the screen shows metal or money, but she showed another slide where you put g and a with the sign of the nurseries, meaning ga, meaning recovered or healed. So you see the man throwing his crutches up there. G and a still can compare things bigger than one another, meaning ga, bigger, big, ga. So those are the three things she wanted to show with g, a, ga. If you have any other way you can put g and a together and it will sound a different thing, please put it in our comment section. We welcome your contributions and subtractions. Like our program, subscribe, and share. This is Learn Ever on Sienna TV. Dr. Enyo is the chief captain behind the show. Thank you.
Teacher Chufi, let's go. Yo, akpe de onuma de Ḓɔkta gbedidi ɖeka ŋɔŋlɔdzesi ɖeka ɖe mi be míalé ŋku ɖo gake gbedidi ne mi ko akpe ɖe ŋua mi ke ɖe enya aɖeke ŋu le míaƒe eʋegba me aɖeke o gake mi gadom ɖa be ne enya aɖe le eʋenyigba ƒe akpa aɖe tɔwo dome nenema ke woana míanya ne míasrɔ̃ ŋu ta le fia ya míase míaƒe nusɔsrɔ̃ ɖe afia gake hafi míase míaƒe nusɔsrɔ̃ ɖe afia míalé ŋku ɖe nyi ke mísrɔ̃ egba ŋuti ta le eŋuasɔsrɔ̃ ƒe gɔmedzedzea míti kpɔ mílé ŋku ɖe nyiwo ke mísrɔ̃ le kɔsiɖaʋe yiwo ke va yi me ye mígava eto wo katã dzi ke le gba ƒe nusɔsrɔ̃ ma míkpɔ ale yi ke míakɔ gbedidi aɖewo abe g kple mlɔetɔ akɔ atu enya aɖewo ɖo ye migati kpɔ lé ŋku ɖe nɔnɔmetata yiwo ke aɖe enya mu tɔŋgbi ɖe go be ne mikpɔa míate ŋu aɖo ŋku enya dzi alo ne ye migaɖe eme hã be gbeɖɔɖɔ alo nyatamedzesiwoa wokpena ɖe mía ŋu midena vovototo enyawo dome elabe eʋegba enyawo ɖi wo nɔewo gake ale yi ke ne zẽa ye gaɖe eƒe gɔmesesea ɖe go na mi ta vɔ hafi míadzɔa enya mlɔetɔ míaƒe ŋɔŋlɔdzesi mlɔetɔa woyɔnɛ be ɣe ye mikɔ Look like we are having network problem. Can you hear me? Okay, we are having network issues a little bit from Ghana. So all that she is trying to say here is we've used almost 4 letters, 4 consonants, which was D, F, G. So, and we have learned to add A to make sound out of them and see what does they sound like. So we got da, 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 da for hair, da for cook, and da for to laying egg or something. Okay, and we have an A for fa, 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 fa avi, fa nam, fa ako, all those things. And we have fu, meaning fa, fa. That one too we did. Then we did g for ga, ga, and that one too. She was trying to introduce the 5th one, which is g. It's like X. X, there it is on the screen. Plus A will give us ra, ra.
Actually, it doesn't come to me what that will sound like. Yeah. So that's where we come to. If you are back, what would that sound like? Yo, akpe enya mi kede nya de ke ngule eʋegba me adeko ita mi dom ɖa nya de ke meli ko gake mi dom ɖa be ne amade do go nya de nenema alo nane ƒe nenema ke ama nana mianya gake emi le ya me mi do go enya de ke nenema adeko meli o ita mi te fli de me ha le miaƒe kpea dzi akpe. Okay. Yeah. So I was right. We couldn't find any word that these two can come together to sound like. Yeah. But if we use you can get the. So some of the consonants with some vowels cannot give you any tangible sound. They can give you a sound in the language. So this is one of them. So let's take note of it. Thank you so much. Thank you. And it's a very good introduction to things that doesn't happen. Okay. Yeah. So that means you're a good Christian. You didn't deceive us. Okay. Dr. Enyo, is there anything? Has anybody any question, anything else to add to her? And she's going to run it up. Thank you. Yo, akpe ɖe wo ŋumeɖeɖewo katã ta mi da akpe ne míaƒe nusrɔ̃lawo kple nyaselawo katã be wo ɖeka kpli mi le fie ya be migasrɔ̃ ŋu egatu míaƒe nya ɖe edzi ke nyame yi ke le afia ŋkɔnye nye atsuƒui kple aƒenɔ kafui. Hafi míadzɔ mi dzi be míaze mɔnukpɔkpɔ ya eʋegbe nusrɔ̃ƒea Dr Dogbey kple nufialawo katã le eʋegbe nusrɔ̃ƒea mi dzi be míaze mɔnukpɔkpɔ ya ƒe nunamewo katã na evidzilawo katã nyɔnuvi dadawo katã kple ame ɖe sia ɖe yi ke ɖoƒe aɖe lém le míaƒe agbe me abe dada ene kɔ mi ɖo ŋkuwo dzi mi dzi agbedzidzi kple ŋu ɖe sia ɖe no mi da akpe no be wo míata kpɔm le gowo katã me. Mawu nayra wo gbogbo Daa Vero, Daa Naami, Sister Enyo na ame ɖe sia ɖe mi da akpe na mi Mawu nalé agbe ɖe ta na mi wòna mi lãmesẽ ne miaɖa yi edzi. I love us. Yeah, all she's trying to say here is thank you, viewers. Thank you all. Everybody has a mother. And Dr. Agri has said it all. If you educate a woman, you educate a nation. So here we are. We have two nations in front of us trying to educate us. So tomorrow is a day special set aside for mothers or women. Be it no matter how young she is, just put her in your house and watch her for 3 days and see the difference. It's something unique God has given us, and we are trying to appreciate our mothers. Sweet mother, Dr. Onyo Jraro, and then play that thing for us. Sweet mother, we need our mothers. Happy Mother's Day, happy Mother's Weekend. Daa Naami, we miss you. Daa Naami, sweet mother. Like you and I would take the takuvi and dance. Davika Fui, Dachufi, Daa Enyo now. Yeah, all the women. Yeah, all mothers, all the mamas of the Siana.
Everybody, we remember you this special day. I did not get the chance to watch the jazz last night. I've been so tired of I didn't know what actually is going on, but we are all not left out. Everybody, if you forget your mom, please try to reach out to her. And since we are all in travel and we are far away from home, if your mom is not here, send a message through Momo, through somebody to read them. And any woman closer to you, be her your daughter, your sister, your girlfriend, your brother's girlfriend, please, we wish all of them happy Mother's Day tomorrow. Anything else? Anything to add? Yo, mi hogbe do na macho Reverend Sister Tonya Sinu Bono ne now exam any former master students na mi apepe gbonu sropa abe to gbonu. Yo, Akpene, Kemiako, happy Mother's Day to all the sisters of Mother Mary of the Church per Congress. Bagare Hamiolo, Akpene. Ḓɔkta Onyo Masiolo. Yo, Akpenami, happy Mother's Day na miagata, míanya gata, Daa Naami, Kamala, Apia, Daa Enyo, Mama Voice, Mama Vero, Ewetɔwo, vi achufi kple davi kafui, kple míanɔ katã, kple mía nɔviwo katã yiwo ke nye nyɔnuwo míasrɔ̃ mesiame. Ta kpe na mi míawoe le dɔ dzi. Ta efia míeko ha ɖe gbɔna na mi yi ke nye ha ɖe yi ke mía nɔvi aɖe ŋkɔ nye Abiana. Ele Ghana, enye hadzila aɖe alebe edzi. Enye ha yi ke dogo fifi la ko etsɔ ko ɖi ɖem. Ta meƒo ge le afia ne mía dzilawo katã kple mía nɔwo katã, nyɔnuwo katã, mía srɔ̃ mesiame. Ta akpe na mi míawo le dɔ dzi. Akpe. Yo. Ke meɖe ku enya bubu aɖe le hafi míase Abiana ƒe ha ele ʋegbe me kple yevugbe hã me. Nyara Kamalio, mia adadazan ko rumiele. Mia hufu nureji. Yeah. He's going to give us a song that newly composed, right? By Abiana. Abiana. Composed by Abiana. For all women. Míanya Abiana. Míanya. Miracle. Oh, míanya. Okay. Elle verbe ejina hale. Ghana a lot. Alabe ejina hagere tayinya. Say thank you, Mama, for the things that you do for me. I wanna say thank you, Mama, for the time that you guided me. All the stubbornness from me, my yet too strong, but you still got love for me. When the time when money no day, God, he will love you so for me. It's so sweet, though. My heart did it, though. My guardian angel, my woman commando, you know the grief from my case, sweet mama, I've been a wall of mama,
Yo, Yema, Cho, Abiana, we don't know it. Alabe, Abiana, Ejinaha, Jere, Alabe, Daniel Gogo, Alabe, Pufonye, again, so, Echo, Doha, Mother, Alabe, Ipa Hai, Adema. Oh, wow. I like YouTube, Apple Music, some of that time. Me do them. Good. So we've learned a new song. So one assignment is to be an assignment for us to go and learn the song. Yeah. So thank you. Akbana miajila odo mira suku. There's a song like that, right? Yeah. Okay, so we learn 2 songs and then we come next. Yeah, so these are very deep words. What mothers do for us. Apprend.Ewe. Yeah. Thank you. Yo, okay, Yema. Let's see the comment section. What do we have? Comment about America. If kudos, I'm learning. Okay. Okay. It's a busy weekend though. All right, so we end our program here today, and we hope to see you all viewers next week. You have me job me hami me akpe evegbenu so papa azan dugele jimi agbona meta mi hami mi akpe mi Ghana duko kata akpe amesha me kele fugodo ko mi hami mi akpe le jimi agbona ko nkeke bla bobo nyi agbe mi vovovo wage mi hami dada wona wage mi mi dodo mi degafia mi nyi ha wage mi akwa nya le gbagba ma ha mi degafia la temi probably one woman manya we me jojo go ta mi ha mi akpa be mi avana mi akpo defe Mama very come na avana mi lo advice am na mi na stand no pedi Navika with no worries. Sure. Yeah, all they are trying to say is next month by 28th, they are going to celebrate their departmental week. Yeah, a departmental week. Every department, Ghanaian language, in the University College of Winneba. University of Education. Of Winneba. So we are all invited.
If you can reach their pocket. Yeah. Yeah, so we want to develop this department to be a historic one. So please, viewers, our teachers are doing wonderful and a great work here. So let us not forget about them. Let us help to our language to be developed. Let us make the department attractive so that people will have the interest to pursue this language in the college, in the university, and to the highest level. So if you have anything and you can reach them, read Dr. Wanyo, read Dr. Dogbey, and then everything will be fine. Thank you. And we hope they are going to have a great celebration. They said they will cook, they will have a quiz, symposium, right? And some other things. So Yes, many ma'am. things about the language. So we see what they will do for us. Thank you. And Thank you. we are not left, so we'll be with you. Okay, sure. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the great job. Yo, thank you. I love all the best in organizing that. I think that's an important one. So, Nyeji Jogbenyo Kata Nami. Dem yape aza dudua ike bonang yo ape Okay. yo. Yeah. Kia yema kia miaga dogo. You Yagadugui. Bala Daa If you Naami blona miaga dogo. if you are Jinu Miracle Miracle, came here. Yo, Enyo. Ape. Ke miape siana conventional bala míanya na ega bona. You. Ta ahia be ne mianglonko ne manglonko arekoa obe na anglonko. Nalabe nkonglo ahia abala miepo vaya na miepo ali amo anglonko alaba miepo ngike Texas to bona oge o ablo engede yo obona oge alabella fuma mayoka the convention Siena convention ko tokpo ale onona ta elamiabo yo akpe. Okay. Thank you. Yo ke yema ke miako ha mamle ke miajo yo any agbaja Yagadugu.
Ao mi plena bosanu ba, ao blo novio. Mi plena satana ba, ao blo. Novio, mi plena bosanu ba, ao blo novio. Mi plena satana ba, ao blo ao blo, ao blo, ao blo ao blo, ao blo, ao blo Mi plena bosanu ba, ao blo novio. Mi plena satana ba, ao blo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao mi plena bosanu ba ao blo novio mi plena satana ba ao blo Ao mi plena bosanu ba ao blo novio mi plena satana ba ao blo 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 mi plena bosanu ba ao blo novio mi plena satana ba ao blo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao mi plena bosanu ba ao blo novio mi plena satana ba ao blo Novio mi plena bosanu